Ingute ziri kwetorera ekikari kya Kabaka na zone z'abantu zirikangirwa mu zakinga kandi tiine motoka y'abaana ikirizibwa kurabayo. Abateganisibwa nteb'ekanisa egi harimu abavugi ba za basi eziine garaji omu Rubiri na boda boda na motoka enkye. Enkuyanja y'abantu bayetaba omu kwiruka oku kandi amazarwa ga Kabaka ni nyenkya kare obwe Kabaka Ronald Mwenda Mutebi arikujaguza emyaka 71 y'obukuru. Twagamba n'abantu batari bamwe na bamwe abayetaba omu kwiruka oku ebi nibyo batugambira. Ngera nzizo wano okudduukirira mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okutaasa olulwadde bwa siriimu. Kubo malungi, environment nungi, mukama mulungi, enkuba tetonye, teri kuseerera. Olwaleero embeera abantu bakyagira ddala n'abaana b'amasomero balaba bavudde ku masomero ag'enjawulo era twebaza nnyo amasomero ag'enjawulo naddala agaviira ddala wano mu waffe mu Nateete okwetaba misinde gino gya Ssaabasajja. Abantu abaine emotoka eziri kuteera ebidongo bataho endongo kukyamura abantu abayetaba omu kwiruka oku kandi baza omu mabaara na za hoteri kwetungira ekyokurya na n'ekyokunywa kandi abandi baba nibakwata ebishani kurabira omu madirisa ga za motoka zaabo n'abamwe bashitami ahari za boda boda bakwemurika. Omugambirizi wa polisi omuri Kampala n'ebicweka ebigyetooriire yagira ngu abiiruka barindwa kurungi obutahikwaho akabi koona. Ngera nammwe nga bwe mulabye nga tukolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okuli amagye tudeployinze wano wonna wonna okulaba nga abantu tebafuna buzibu bwonna bwonna nga olunaku olwaleero baluyitamu bulungi. Makuru aga gashakwa Sulaiman Mutebi na Anita Atukunda.